खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट मावख'आव जा दुंहाव थासारि जादोंमोन बे दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो गिदिरथार बेरफुसार बाथ्रा बुंदों बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दि बिटिसिआव हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया बिटिसिनि आखायाव गैया बेखायनो फैगौ समबाराव बिनि रिपर्टखौ लानानै आसाम सरकारसिम दैथाय हरगोन आरो आसाम सरकारा बिनि सायाव नायबिजिरनानै माबोरैहाय मा एक्शन लानाय जायो बेखौ आसाम सरकारासो मिथिगौ होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमायथिबाय। लोगोसे बे समाव थारैनो जा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव जा दुंहाव थासारि गारि बुख्रुबनाय हाथियार लानानै खारनाय लोगोसे गोबां गिलु बालु मोनसे थासारि सोमजिनाय बे थासारियाव राजखान्थिनि खैसाराथ' थाखागोन होननानै बेफोरबायदि राजखान्थिनि बाथ्राखौबो सरजाबनानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे आरो फरेस्ट बिफाना बिटिसि फरेस्ट बिफाना जुदि मायाबाफोर जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बेनिबो रिपर्ट लानाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव खेंफोरथि होदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसि हाग्रा बिफाननि आयेना बिटिसिनि आखायाव गैया बेखायनो बिथाङा फोरमायदों दि बेखायनो समबारि बिफानारि रिपर्ट लाना आसाम सरकारनो दैथाय हरगोन जा रुनिकाटानि इन्सिडेन्ट बे इन्सिडेन्टनि रिपर्टखौ लानानै आसाम सरकारनो दैथाय हरगोन आरो आसाम सरकारा बेनि सायाव मा एक्शन लायो बेनि सायावसो सोनारनानै बाथ्रा बुंनो हागोन होननानै बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों। लोगोसे राजखान्थिनि आखायाथ' बेयाव थानाया साधारन बाथ्रा एबा सरासनस्रा बाथ्रा आरो थाखागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे सासे सानै गोरोन्थि मावनायनि थाखाय मोनसे हारिखौ आं बदनाम होनो हाया आरो बदनाम होनो थाङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जा रुनिकाटानि इन्सिडेन्ट जा गिलु बालु दुंहाव थासारि बेनि सायाव जे बिटिसि सरकारनि आखायाव जेबो गोहो गैया बेफोरबायदि जेबो पावार गैया बेफोरखौ दबथायनो हानायनि जेबो पावार गैया बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। যোৱাকালি रुनिकाटार जितु इन्सिडेन्ट ইয়াৰ আমাৰ বিটিসি হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম। প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই। ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল বিটিসি হিচাপে যেহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম অতি সোনকালে। মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বিটিসিত। এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ। এইটো থাকে এইটো আজিৰ দিনত নতুন কথা নহয়, এইটো থাকে। ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰটো থাকিবই আৰু কোনোবা এজন দুজনে ভুল কৰিছে বুলি গোটেই সমাজক মই বদনাম দিব বিচৰা নাই। মই দোষ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয়। মুঠতে যোনে দোষী কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত আইনে ব্যৱস্থা ল'ব। কোনোবা এজন দুইজন মানুহে ভুল কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই সমাজটো মই বদনাম দিব নোৱাৰে। গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিটো ৰিপৰ্ট ইয়াত গোটেই আহিব। পুলিচৰ গাড়ী ভাঙিছে না সাংবাদিকৰ কিবাটো ভাঙিছে এইবিলাক গোটেই একেলগে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম। এই ৰিপৰ্টটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামলৈকে আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম। ইয়াৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্টৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰে।
এইটো আজিৰ কাৰণে নতুন কথা নহয়। এইটো ফৰেষ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব, ফৰেষ্টটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে কাম কৰিব। এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল হৈছে নেকি, এইটো ৰিপৰ্টটো আমি ল'ম।